Takže ahoj, som tu, aby som vám pomohol, keď vám nejde spustiť Minecraft. No mne ide spustiť, ale keď vám spustiť nejde, hm, tak vám vypíše Java Virtual Machine a tam potom ten Minecraft nejde spustiť. Vlezeme si do ovládacie panely. Systém upřesniť, proměnné prostredí, temp, srač. Toto. Toto tu. Upraviť systémovou proměnou. Název proměny. Pomôcť. No. Toto si proste skopírujte a pôjde vám to. Takže keď som vám pomohol, tak vám to musí ísť, lebo ja som pozeral také jedno video a išlo mu to. Aj mne to ide. Takže čau.